discussion ta bangai se dio ham topic particular topic ngai se dio ham thang pia hi khat tu lai update ho ipm hong ki update ho na adong nom le jing bia chu sei dio hin tin na NFT ho se ute metaverse yo na sartam boy ahile apps akon information na tongdon hello kazai screen share hin bolan lang apps akon chun abula akon in se uten NFT hoyong te yo kharga sun na her kam kam okay abul pen pen na app ko ga hong do update ho pen chu masanga chu BTCS no ma hin bitcoin satoshi na ki pen cha mohan kora hin khialo te chung chang to neo ba ke ta kor chung chang to mang sai gang ta hello tongdon hello Nजा thấy va okay za theye to hi pi ne I have so in pet do ole I have mong to hichi masanga inamai no chu BTCS umahia hichi BTCS pen chu update bol nai lo ho en tilaya mi hi click leo chun mi hi click leo chun tong do mi chu ga click ngo mi hi click leo chun lai download min tin download hin click wa le download chu ga click ngo cha official website www.btcs.global pen khona click wa le ahi lo le www.btcs.lab chiteni khat pen hin click wa le download option home ta android apk version to android google play on chiteni khat pen na chu update na bol theyo ahi lo wa le phone abang khat khon apk support lo ma apk support lo ho chun Play Store ana che the Play Store khon Satoshi TV lang type leo chun update ding home yeng ta update na me oba le machama sa update home ding chiteng le chilaya BTCS ki tipen chu kora hong ki khial ta chu he chu update bol dan hiya chu update bol dan hin tin chiteng le back ga bol chon tong dol back e bola la cha masanga BTCS ki tipen chu cha he core ti inum te beta echi core hi core chung chang hi niaw khat ga se lew hen epija core ti an helo ham itia hele white paper chu download san ko ya tong don echi technical white paper release an bol wa hi am hona se chu hi le update zo teng le nini ni thum zo le technical white paper hong ki release de ti wa se dung zo wa tu hi chi technical white paper hi lan san bol wa apps a jong an bol ta apps a ko na so direct na ki download thiyo chi technical white paper ma se cho thang pi a chu pi ham to BTCS bitcoin satoshi chu pi wala chi hi core ki ti a hi an
cha he white paper te ta masanga white paper anom lo pa to he white paper ta to he chi downloadable wai hon long in a ki khat the to core blockchain origin ki ti long he long ha tunga pa long he na download wan hon na vet the yo te ni khat pen pen na click the yo core chung chang hi core hi pibola btcs pen chi pibola core hong ki khel hami tale bitcoin satoshi kiti pen hi satoshi amin pen hi ama ho hen a blockchain min hi satoshi hi ja hi a coin min hi satoshi zaw sa lo di ti to aje chu wanole se na hi satoshi kiti hi uh, the smallest unit of bitcoin bitcoin smallest unit chu satoshi ni tha khana group ma update hong ki bol banga chu satoshi uh, 200 million satoshi to hin bitcoin khat value ki bang bitcoin khat to 200 million satoshi ki bangai cho hpn cho ama ho hen satoshi to regard bo na tinga ama ho hen creator bitcoin creator pa hi satoshi nakamoto hi wanole se namin ki he tai banga koi hi ki hello to blockchain developer hi ama hen ya hi chi satoshi nakamoto respect bo na tinga chu ama ho hen cho tiếng là hết chi Satoshi thì sang à tu hết chi BTC asen dấu sẽ ahong ki mang ding hi mun tin dấu sẽ ahong ki mang ding hi ta ja chu ama ho hen epija core ti a an khelo ham ti a le core meaning chu Google aga search liao chun core meaning of core ti liao chun core hi ipitin ham ti le ama he circle of center of the circle ahi lova le ama ha lai lung tin na hi chu alai lung tin na ya ipija alai lung tin hamit ya lama he cryptocurrency tam ta ya ma he alaya hung pandi ki to ma tha na he cryptocurrency tam ta hung ki chem di chu tikeu chi lo wa to wave 1 wave 2 wave 3 in a ti wa explain khat be kan ji chu wave 1 mi ti teng le he chi internet he wave ki ti chu he chi wave www ko world wide web tin ha ya he chi world wide web pa ko na he tu google iti pe no he chi google ho hi world wide web tu html java kiteng le programming language tam ta ko na hung ki se ma he chi world wide web ho https kiti ho he chi hypertext kiti ho adang dang ho he hung ki se mai to tu core anti lona tu le set pumpi hi core of the art ti ale alai lunga le set lai lung hu core of the art ki be ta chi tabanga hi cryptocurrency centric ti de ham cryptocurrency zo to core ki hi ama zaw lo wa hi tildang hung ki mang the ne ale te ka khat banga bus bang na to a hele bus bang to a thaina dinga to petrol in ailo la diesel ho ngai so hi chi petrol ailo la diesel pa to hi chi coal hiung di to ale tun wave 1 iti teng le wave 1 chu ipi hamit ale internet masapena lan song ki bola chu wave 1 ki ti to he chi wave 1 chu ipi hamit ale tu la ya hon a 3G 2G 4G 5G iti wa internet data speed pa he ise tabang wa hi internet hi wave 1 iti ting le ama he internet masapena ahong kilan do pen pa cho he chu wave 1 kiti cho he chi wave 1 a chu ipi hamiti a hele ama he za ho mail java kiti ho msm kiti ho chu ting le hotmail ai lo ba le proton mail kiti ho hi cho hi aneki mangai tu cho aneki manga a wave 1 internet yang cha slow the speed is very very much slow chu ting le he chi wave 1 a he only you can read but you cannot write na nang man hi chi we wana chu viewable the page ho chu owners on just like the any government organization or any ngo or any big pleasure it's a big pleasure hon it's a news and lang if article hi jong le postable ho hichi an pe do ho chu wan noi le se na mi sim dinga an pe do chu isim the chu ai ba nga nan yin cho chu that means you don't have any right to intervene, any right to participate here. Ahin la tun we want to only read here. We to hong the opana to internet ho
mi hem cho hong khan to dung zu ya hi web tu a hi Facebook ho ta YouTube ho ta chu ting la Twitter account ho Google la na nom na search the ta chu ting la nangin website ho blog ho nangin on na bol the ta cho run na bol the nangin jong nang on website na ke run the any organization can run their own website ta cho a hi wanga chu web tu je nga yang chu a drawback chu pi ham iti a hele ama he web tu yong he government organization a hi lo wala big pressure hon ama hon control na sata a bol the jo nangin na on the wanga chu but you other can manipulate hin lai cho government jo manipulation about he website hong jong le chun government to ki to lowa politics to ki to lowa government ho dem na khan na khana le na website hen lang ip na article hi jong le choi ong chom hon delete about he as su mang the cho they can delete or they can erase you at any time they can fire you at any time cho heche hi ya cho web tu a hi khan to na hung lu chi pi ha mi ti la blockchain hung lu ta to web tu ai blockchain hung lu na nang in article yo na sim the na thil dang dang iza kai क्या हम कितना कुछ ले ले jong participate na bor the nang in jong hecha chu website ho on na bor the a hi wanga chu hichi hi aboi na ro wai se pau chi ta to ale chi ke to ven khan to na na sa ta hu ta to hichi khan to na na sa ta hu pen ti pi ha mi cha blockchain hu ta to hichi first ever blockchain chi pi ha mi la bitcoin hichi bitcoin hi 2006 a chu Satoshi Nakamoto ki ti pa hin develop an bola hichi pen chu wanole set na he lamsan bor tau lamsan bor 2009 na release an bor tau hichi blockchain pen chu wanole se na dinga ama sa pen heta hi blockchain through a chu ethereum develop an bolwa abana solana cro ailo le epiam matic ailo wale adu ada tam ta an bol tau chu hichi blockchain la atu ethereum blockchain hi ana saloi chu tu market na trend pen hi ep market hi yong le ajo ting le nft through yong nyam khan se diu ya nft a chu a popular pen chu iza ki se yong to hi nft chu ethereum blockchain nft ho hi he so hi na sa pen chu ipi bola hi chi nft a hi ethereum blockchain ki haman pen ham iti a hi ama he ethereum hi decentralized cho tiếng là mà he smart contract ama hin staking mining yielding cho tiếng là farming cho tiếng là thil tam ta an support he chi ya hi ethereum blockchain hi athang pi a ti haman tun ethereum blockchain he drawback se lew hen ama he ethereum 1 ethereum 2 ethereum 1 ti pa tu ethereum ama sa pa to ethereum 1 ki ti 1 hi akoi lo wa wa just let's imagine as ethereum 1 bitcoin na ko na bitcoin na bol thelo smart contract cho tiếng le dpos ho yong an support delegated proof of stake an support to ana tgr 2 ama hi the latest version of crypto blockchain ki ti crypto blockchain na chu ama hi mun kin zo se ahong ki mang the a chu ethereum himin an ha de ta to an ha de yo hi wanga to a drawback ti pi hamiti ale ethereum hi one hi decentralized but ama hi total supply hi ethereum hi unlimited he so unlimited bitcoin hi limited he so bitcoin hi total supply hi limited hi ya a hi wanga ama hi 21 million total supply and market circulation na hi 19 million apa ta bitcoin hin a hi wanga to ma hi ipi bitcoin hin drawback ani hamatela ma hi fully decentralized very much secure the blockchain is very much secure but uh, it is not scalable scalable in the sense ama hi ban address umlo ti na so ban address hi ting le scalable means in the sense a power to share ya le hung ha deu deu hung wang deu deu ti na he cho te ka khal masanga hom pi ai lo le pyam gan ta ho bang tam ta nom chu to he wang deu deu ta ti je nam
population atam lai chana chu toy I tha wa wang deu chitabanga chu bitcoin hi ama he awang na pa ha sat na pa chu ama hi lowai ama hi abandon hi chu abandon means 21 million supply chu 21 million chu yeng he chu hi ya ama he ai wanga chu fully decentralized ale ethereum hi ethereum first pa hi ama yong hi bitcoin banga chu decentralized thì very much hi ai wanga chu ama scalable hi kin lo scalable hi kin lo chu teng le ama hi supply hi unlimited hi kin chu bitcoin hi limited supply ethereum hi unlimited supply ale tun ekat ethereum tu chu ga ve ki lew han ethereum tu chu ama hi scalable very much scalable hi sa chu aje chi pi na mi ti ale ama hi I address hi burning address ane chu ethereum hin burning address ane ya ama hi decentralized hi lo chu decentralized le decentralized hi lo chu ep chu decentralized ep chu decentralized lo ham ti teng le decentralized ti teng le decentralized cryptocurrency chu nobody control hi chu nobody control bitcoin le ethereum hi bitcoin le ethereum ama hi a supply chu chu min ki koi tale nobody control hi chu ai wanga ethereum tu chu creator blockchain developer hon ama hon percentage on ane chu out of total supply 20% 30% 40% ki tio common core developer hilo le itham mo blockchain developer ti dham owner hon am ho wallet no beta hiya chu ma hi decentralized hilo scalable wang chu hita to scalable hita a hi wanga scalable hilo na ti pi ham ti ale ethereum 2 hi ama he total supply kuna to ban address um chu suppose total supply chu 1 million hitale 1 million la chu ban address a cha ti na ban address means any cryptocurrency which has receive address but no send address som lo receive address bo hi blockchain na lut chu black hole iti tabang ta to black hole a whole light ko lut thega emit ahung pot do the talo hi tabang chu ama address burning address kiti hi receive address bo send address som talo that means whatever you receive you cannot send it hi chu atun so na dinga ki send do the talo ti na chu hi chu ethereum 2 hinane then the next one is Solana, Polygon, then Binance Smart Chain, BSC, Binance Smart Chain. He developer ho in on them had an age. Amo ho purely scalable hicho, fully scalable but not decentralized. Decentralized in the sense nobody control, but those crypto, Ethereum 2, Solana, and Polygon, some person control it and own it. Some percentage, just like out of 100 supply, some portion of 20, 10, or 30 or something has been owned by them. That means they can manipulate the market at any time. Ebola cryptocurrency he to he manipulation up down iti ahele. Hichi some few fellow are praising ina hicho amo hin 30-40% on a ball yung na public sanga to mo hin manipulate a ball te very secure is to head you atun hi cho zo se sanga chu tun core iti pau hi core pa he ga veleu han core pa chu veleu han hi chi core pa hi adang ho to hin ka te ka le han satoshi plus consensus atita chu hi satoshi plus consensus se meaning hi pi ham iti ale ama he blockchain ti nai chu future blockchain meaning ti nai chu satoshi plus consensus ibola satoshi plus consensus iti ham iti ale Satoshi ati hin to Bitcoin blockchain to Ethereum blockchain hi amani hi apla sita cho POW and DPoS and POS proof of work uh, proof of stake and delegated proof of stake amo ho thumi combinable ta cho ya cho cryptocurrency dilimnya kiti blockchain dilimnya kiti khat umweta he blockchain dilimnya chi pi hamiti ahle bitcoin hin scalable hin apa hi solvable thelo
Ethereum in yung scalable hin pa solve board hello ale Ethereum 2 yung hin solve board kit wanga tama yung hi centralized kit mai centralized coin hikit he cho yung tu Solana Polygon in yung abol god ahi wanga tam ho hin because of the narrow mindedness of the creator ho hin public ading agian no amo on benefit ading a kisim je watu scalable ahi na pa to ahi wanga to decentralized hitalo centralized amo na control thì à tôi chỉ blockchain thì lúc này hung tàu pe to blockchain era to hung tàu pe alas à hi chỉ core kiti pa hen hi cho ho zo se solving Dana hin kaza theta poi ke iti dana. na za the lo ham hello za the lo Hey ham na sir, chen kaza Kizai. azar ale okay chu ga se tai do to ale hi chi blockchain dim nya tu Ethereum Bitcoin Ethereum Solana Ethereum to tiang le hichi Polygon kiti hazo wa mete kiti ucho Polygon hichi blockchain hoi banoli sen adinga blockchain na sa pen ta to developer hoi pen hoi developable ho coin ta hoi hicho hicho hon solvable thelo to hi hi core kiti Satoshi plus consensus kiti hichi hin solve board ta chi a chu Satoshi ati hin otherwise yo POW POS DPOS hita plus consensus ati hin ipiham tele future adinga blockchain zo se consensus ala na cho ma he scalable hita to ban address ne ti nai ta to ai ho Satoshi hin ban address ne abana tu ipiham iti ale abana tu ipiham iti ale scalable abana to decentralized to fully decentralized ya abana to very much scalable and the last one is very much secure hitat adang dang lo se sanga to ma he very much secure hitat here to Satoshi plus consensus antilo now to abon se kaya ke chojo se sanga to solving a board na to blockchain solve on board solve on board ya to hi ai hon tu ni ko a hi chi cool coin hi nangin khat ne yong la chun na lung niao lo de a je chu khat na ne ya yong le hi chin a ball theina to atama tam ta chu hi chin a ball the tam ta ball the a ball the no to to ai zum meeting kai de ta zoom meeting hong ke chai tiang le aban tiang le continue ball ke diu isei ki diu to NFT yong in sei diu chu tiang le adang da ho yong niao khat isei diu ya he chin ding a chu tu a hi he Japan he ga sei chai leo hen azawa blockchain dilimnya solving hin board to he chi Satoshi bit Bitcoin Satoshi cho hi ya cho Bitcoin Satoshi cho amaho hin core ti zo a he an hialo core hi teng la alai lunga hong pan ta ya cho ma hin blockchain era a hi imazo se hi atam zo hi he chi core coin a ko nai hong ki bolding hi ta ya cho he ya cho Bitcoin Satoshi ti sangin core ti zo en min vo tau te ti a he chi a hi white paper a yong an se cha an se hi sim su leo ton IF to Satoshi kiti hita abana hi to honor Satoshi we name our free mining app Satoshi app satita to hichi Satoshi apps kiti hita ya cho IF chun Satoshi ai khana le adang ho chun blockchain to Satoshi hita le adang cho coin to Satoshi ga sa khel ngai pui a coin hi ama he core ti zo a koi ding hi core hin APGA core kiti ham tele future a to hichi core coin hi otherwise you web 3 to hin say leo hen web 3 coin ai lo le web 3 a engine a fever web 3 hung kiran na dinga to engine to core coin hung hi de hi atiu ta man we believe atito we believe that core coin will be the fever of web 3 atiu ta cha hoi tan sim leo chun chahe say ta the mainnet coming online in the third quarter of this year resolves the blockchain trillion atita
Iti blockchain azawa trilimna iti piano Bitcoin in solving a board halo, Ethereum in a board halo, Solana in board halo, Polygon in a board halo, Binance Smart Chain in a board halo too, hitihin unboarded with its combination of Bitcoin decentralization and Ethereum scalability etita azawa isayo Ethereum in a board halo to Bitcoin in a board halo combine and board hiti a force a formula ti daham ama blockchain ho to combinable we believe our consensus algorithm atitas consensus in the sense bitcoin ayong allow ethereum ayong allow hiti to asu form tina hitato asu form wa ho is ding to unboard wa to bitcoin ayong bitcoin consensus allow wa ethereum ayong consensus allow je wa to hiti consensus algorithm an hamacho will be the new class of the web 3 university acting as the underlying infrastructure to support and grow this new world. Thus, we name our blockchain core instead of Satoshi, and the base layer currency will be core instead of BTCS. Ya tu chi Web3 adi nga to ma new class di chu Web3 ahong kilan lan ting le hi chi core coin choi ho adi nga chu bomba nga hung pu da ading tinai ta to mi zo sen an he ting hi cha ko na sa thil bol the na sa tam ta ho di tinai ta to acting as the underlying infrastructure to support and grow this new world kita. Jadi tu a crypto era ahi new world tipa he new world one nation one country in tipa he adang hello tu a hi crypto aku na hi ai ho hi hung kinai di globalization one village one global village an tipa tu. Jadi hi currency pa hi hung ki mangding tina future adinga amu je wa tu ti an se. Ti a tu thus, we name our blockchain core instead of Satoshi, and the base ledger currency will be core. Iti base ledger currency kiti so cryptocurrency is also adding a base ledger currency le iti web 3 run na dinga iti web 3 currency to core kiti ta tun iti ga angaleo hen hichi tun adang dang to simji yong le han to anoi lang to anaki sim yang taw non anaki sim yang win lang aje to pay respect to Satoshi Nakamoto ti ta the call daw ho adu da ho website tam tapi ho tan naki sim leo tun web 3 chung chang to sei leo han web 2 chan che phawa web 2 in a bol te to blockchain hi web 3 dinga hi blockchain hi very very much important ta aje chu hi chi web 3 lan song ki bol na dinga he currency based currency ngai chu he chi base currency chu ipi hamiti a le he chi satoshi coin core coin hi ta chu core blockchain hi open source hi ta chu open source public chain hi he chi open source public chain a ko na hi banole se na he chi blockchain tam ta he chi thil iza kai bol the na tam ta ai hung khat ta chu tun he chi web 3 hi ga value hen web 1 a ko na he web 2 hing chalwa web 2 a ko na to he web 3 irai thum di ta to web 2 hi idal ha ki go no hi ta chi blockchain hi lan sa hong ki bola main net alu ting le web 3 an lan ti ta chi web 3 a hi pi hamiti a he le nangin masanga twitter account no na ki hon the hi wanga chu chi anei tu ta ale facebook ho anei ta google ho anei ta youtube ho anei ta nangin long thil khan bola he chi chun na popular la nangin na kin nei te a hi wanga tu government lung thai lo wale to do se a su mang te chu techno zain hon am ho khona chu ai wanga chu web 3 chi pi hamiti ala blockchain through a lan sung ki bol ta he chi web 3 hi koi ma chan asu set the ta loading nangin rong na website chu koi ma chan associate ta te ta lo de even government cannot interfere that because this purely run on web 3 web 3 means otherwise say ta to satoshi plus consensus chun blockchain chun run about ti nai ta to web 3 to te chilanga web 1 le web 2 sanga chu he chi web 3 hi uh, public in a ho on page a ho on asset a ho on article a ho on nft anything a on a bolo hichi even currency on te on a bolo ta hichi owner che ho hi ta yo wa tu ko ham owner di ta ti ale hichi web 3 ran nan dinga hichi core coin ne ho chu hi chu ho chu web 3 owner hi ai ta chu he chi core coin nga ko na he web 3 hung ki ran di ya he cha cho zo tiang le web 3 he tam ta he cha uniswap sakol ta bang ko uniswap le chu he chi bitcoin long still
ama yong hi an hing na lai ding aje cho bitcoin hi satoshi to core coin hin support to hung pen na hi to satoshi le bitcoin ki support to ki support hana alloy pau to ethereum no he sustain na lai di tin hai cho to tiang le uniswap he blockchain la adinga swap function to tiang le thil bol the tam ta daf ai lo le ppm open market langa dinga to very much important to chi a chu uniswap no hung rao anoya hoi hi a le wanole se na article hoi pp hoi thil tam ta na bol the na dinga to he chi hoi hung zao ti na ta he chi web 3 a dinga to very very much important he chi hi ya chu he chi core coin hi tu a free a hi ti a he mo neglect he lo to nangin som cha mind do lang za som ni cha mind do yong la chul kho lo chu ai wanga chu atam mind do ho chu a ho sa wa ding ti na he chu ai wanga chu he diu kha chu min ne na he core coin hi aman hung tam lo di cha ye chu wan no yin rong an het pan pan ti ya market na yang khuti ta aman hung tam lo di ye cha zo hung tam diu kin rong them kha ka zo te te din rong them kha no zo te te a hi wanga chu he cha he ka se nom khat ti ha mi ti a hele coin za khat nei ho chun som wal zo hi ta ba coin zani ni ho chun som thum zo bin lang adang ho chu staking na ki bol wa le he chi mining yong hi december 12 chani bol dio staking na ki bol wa le delegated proof of stake to not mining and not biting not ahi lo wa le delegated proof of stake at delegator yong na bol echi delegated proof of stake ayong kono bola le echi ayong tu earning na bol the cho ta chu door earning income in eche na di wa tu hi cho ko a bol pe chu chi a chu stake na bola le lifetime income na nei ding nil ha kana sarnang thun an post 81 years si block reward api di block reward api di ya chu 81 years chu block reward in ya di ya itu I cha khang wa ding ayong echi e koi to pe wa le itu cha khang wa yong ini zo lo di ti na chu chi ya chu ama core coin hin abol the na ya zo wa e sei bang wa se thil tam ta hum dia zo teng la core coin hin abol the wa to nyau kha khat highlight in bol dia ya chu core coin holder ho hi future adinga future currency holder hi tau chu future adinga change panon khanga la le nan kila thế thì thông bởi to chứ nó phật ahile otherwise sei bang wa chu hi chi web 3 hi lan song ki bol teng le hi chi web 3 adinga hi a engine alphai na ding ai lo le akiran na ding tu chu hi chi core hi a hi tai ti chu ki chen tani he tawin aje chu core hin blockchain open source and share ki ti ta chi chi open source hi na chu ipi hami tela mi zo sen aman the vanole sen ami zo sen hi chi man wa even blockchain developer hon hi chi open source akuna he thil tam ta hin bolo dio ti nai ta to thil tam ta hin bol do dio blockchain tam ta develop hin bol the dio ti nai ta ya cho he chi open source sung ki ti lo chu he chi a chu tu a hi aban chu sei le kan hi chi plus consensus hi alai lunga hi core coin tina the most decentralized coin ki ti ta most decentralized and future blockchain ki ti ta future blockchain hita he aju he chi satoshi core coin ne ho hen ep in board he diu ham iti a le to metamask ko transaction no board teng le 0.0000 leads over 4 transaction fee kila veta he transaction fee kila pen ko he ku API man diu ham iti a le he transaction any wa through core coin na hinan bol ting la he transaction fee ko minimum fee na pe ti na cho he a chu coin khat he core coin khat na ne ya hyong le thil na bol the chu tam ta na bol the ti na cho he na bol the ding ti na chu i pia na bol the ding ha ma ta le he metamask bolen kon lu nen lang ama he
a kind of decentralized wallet here main thing le e ho in satoshi te in wallet ha decentralized wallet an po do le chi man diu an po do lo wa metamask ma he man dan di ti wal an ti wal he chi metamask a ko na hi bol he chi pe ham ti ale he cha receive na pe na bola copy na bola to ting le he chi langa e kad e pi ha phao set na ka claim ji teng le he chi phao set na ka claim teng le kun he chi he USDT to T core kiti he na mu ji chu he chi T core hi tu a value a pe chu T core khana hi cha hin value chun T core gum hi he chi T core gum hi 35,273.87 dollar apart. He MetaMask transaction ball more than 10 million plus on transaction ball jo watu he community and proof of work a hilona to he transaction honki ball ho chun approve he chun a value an sim do a value pen chu he core coin khana he 5,000 to 6,000 na chu ai 5,000 to 6,000 T core coin khana hom ya ja chu main netting le this is very much possible chu ai wanga chu chi main test na hi na lai wanga he chi test net value he coin atam zo lan sung ki bol ji chu ya chu henge 5,000 hi yong hi mai the 5,000 tang ayong tam mai the 1,000 yong hi mai the 500 yong hi mai the yong le hon lowest in ga hisab le hen core coin khana chu $100 di tawte $100 yong le I profit ma amount $500 hi ale into 5 times 1,000 hi ale into 10 times I profit tawte he chu e hon siki sian yong lo he chi value pa ho ya hu hal mi ti ale ton sorry hi chi ka sei masanga chun thil kha ka sei hai aumin to hi chi transaction no bolting le hi chi faucet na copy na bola receipt na me copy na bola faucet na claim na go bolting le USDT 100 ham something ham na claim ji hi chi hi main net na jong hi tabanga hi US dollar ta pa to USDT pen hi chi pen hi a value lo chi value le si to hi chi a claim na go bolting le che testnet kola cha fausen na he claim na go bolting le USDT na mu ji chu ti get ti ko ro na mu chu he chi na mu pa hi ton get SUD SDT hu ga bolle han he che bolle na ko na hen bolle funded success in transaction ki ta he che ta banga he main net ting le stable coin khat in claim mai ti ya chu e hon ji na claim na dinga chu ador ta chu transaction fee na pe de chu ya chu chilanga transaction no bolting le hash rate is received you te ta banga fu in bol diu ham ti chu gin mo mai chu white paper am lo wanga to stable coin khat wang chu lan san bol diu ja he stable coin chun a value chu to core coin pa he a value an pe de ya chu he chu hoya ko na hung ki panham eti ke na le tu a satoshi kiti app sa hi ama hin index ne ta once again index ne tin hichi index o he kuna ran ham iti ale the smallest unit of bitcoin is satoshi kiti cho hichi satoshi chun hichi smallest unit of bitcoin kiti chun hichi chun satoshi chun index ne chu hichi satoshi index a kona chu hichi beta satoshi index kiti tin major index kiti beta hichi satoshi index chun hichi value abo ma pi su ke chu the value apya he value to ya kona ke panham the first cryptocurrency so bitcoin so he bitcoin is the highest and king of cryptocurrency he jing ding hita so future ayong hung hidi he ya so he bitcoin hin azawa nidanga ina say ju liquidity supply abor pen to he ipibola liquidity pour loham ipibola he kun pre share lowa ICO lowa ipibola he satoshi free akimain ham core coin hi free aki main ham iti ale he core coin ko ya value based ding ham iti ale he genesis block 1a1 na ko na diff na aki kichai he address a chu satoshi nakamoto kiti pain one more than 1 million bitcoin ane he more than 1 million bitcoin chu satoshi no attach take lo bija attach take lo ham transaction no cheng nge ya hele CIA hon lo mat the midang hon lo any government agency sin take a ball take ta tija chaman he satoshi
index si an si ma he chi index si pre plan na hi chi an bo he pre plan cho man ni ko khat le chi hong po do ding to amon a het so ke ji a khoi the lo di yong het ya cho man he chi address a cho na pa ya 1 million bitcoin chun he chi BTCS hi ai lo la core coin ti liquidity supply ball liquidity supply ball ya cho in terms of trillion billion trillion dollar cho he chi billion trillion dollar pa chun total supply to stable coin khat hung kilans dinga hi iti pau chu he chi pa chu ama chu stable coin chu un produce ding he chi stable coin chun to a BTCS ai lo le core coin iti pau he a value an pe de he chi a value to he chi stable coin chu inei thau ti na ta inei thau to a he nang in core coin na nei hi core coin se na nei lo na nei hi lo ti na he chu core coin se na nei hi lo win to a he core coin choi zo se chun stable coin lo in nei tha diu every 24 hours stable coin claim thing on which is stable coin chu 24 hours zo teng le claim kit diu every 24 hour minute sunga chu claim yang diu ti nai chu ti wang chu ding lo ding wang chu ka se te po hi yong le test na claim yo wa tu ti wang chu very much possible 99% possible ya chu stable coin no in claim diu stable coin no ti ki zo pai pai te yo nano male core coin no chu na ki stake te ta chu income chu dual income ta ya chu satoshi fc honeycomb ti lo chu honeycomb means khoi zu tin này hay chu khoi zu che hon ne ne yang diu I don yang diu tin hai chu ya chu ai ho hi pangal ho en pi tho kanu lo silo ati tai wa chu e pe do di lo I lai la yang diu he che sa to cf khoi zo che chun he che honi kom hi ne yang diu hin ko wai ne zo lo diu hau sat na yo ne diu ta chu I tu I cha teo khanga yong ne zo lo di hel diu ti na ta chu core honeycomb community ati ta the biggest crypto surprise of 2022 the decentralized of bitcoin with the expressiveness and composability of Ethereum. Optimal solution for the blockchain trillion the future cornerstone of the blockchain and crypto world Hiji ahi group ma thu ki se ho hu ki mo se lo so. A reason abe so ma ki se ya wa noi le se na blockchain them pen le blockchain hin po do te en an sim phat chu nang le ki yin I tabangin nek let jong le hen I nek let zo lo do. Chi mui sat le nek let le ya se lo ho to phal khatin la ki si naw ven wan an hol ta ti bi na mi ta le ama ho chu suma lungdong talo to wa no le se na bitcoin hin po do te khat ton am ho dinga chu lungdon no talo ti ya chu hi chi satoshi apps hin choi kha satoshi apps mine core mine hin bol kha zo se tu tu la ya pa ga se dinga IAS officer ho sa nga yong wang phazo ti na heta chu pjn mi cha le future hung ki mangding web 3 chu koi ma chan nang zo lo di yen na mi che lai government agencies on long to a blockchain even SBI yong blockchain na hung ki ran pan ta chu to data ho yong SBI ya ko blockchain na storeable ga mata tele even RBI no blockchain developable pan even any government agencies in lo to ga ti dinga electric department power corporation hon long IT information technology ho he blockchain na store ki bol ga mai ta te chi blockchain do blockchain through a data store ki bol to traditional information idole che excel information idole adang ho IT based information ki bol ho hi akiba lo na hi pi ha mai ta blockchain hi ki crack thelo ki hack thelo ahi wanga chu ki hack the chu blockchain is hackable but it is impossible to hack the whole blockchain chu blockchain khat na hack na dinga chu you have to spend in terms of 10 I lo le 20 years be na spend ngai chu ti ja chu he chi blockchain whole blockchain khat na hack na dinga chu organization khat blockchain tam ta na hack na dinga chu na hin khuin hack jong la na hack zo lo di tina ji ja chu impossible iti ai chu bitcoin hi ki hack the hi wanga chu bitcoin hack na dinga chu blockchain tam ta ong ki gop le 1 bitcoin su chu ya chu smallest unit of bitcoin is satoshi coin khat khu blockchain khat chu 200 million satoshi is equal to 1 bitcoin tina chu ale 200 million satoshi no hack na dinga chu komiza na su lu de ham
blockchain expert is that no way ding ale the time spent and the money you spend, the energy you spend, time leng ho to choni hi isa ma le bitcoin, one bitcoin costs only around 23 $24,000 ko ale cho so shin 200 million satoshi ne hack na dinga cho blockchain khat hack na dinga cho how much dollar you have to spend in terms of million billion na sian de ya cho it is very very impossible to hack. It is possible to hack, but nobody is willing to hack it. Ya cho blockchain to a hi cho sanga hoi zo core coin hung ki siam hi chi blockchain hi kun hack nom dam ko ham hi chi hack na dinga a paisa le atha le zung sang ding cho impossible ta chi ya chu hi chi hi tu la ya IT information data khat SBI ka he po UBI ka he po lo wala Canara Bank ka he po cho data ne hack no ma le million izan ham khan ne ya blockchain expert no go ya la hack the ai wanga cho blockchain through a ke bol ho wang cho ne hack dinga le mi yong tam ta no go ngai kum yong tam ta na su lo ngai te chi cho ki ba lo na blockchain iti cho a key hi ya chi key pa chu bo ya ya cho hi chi blockchain hi mi zo se in kin nom le ki dale web 3 are to independent AP so web 2 are to we are still a slave, web 1 are to we are very much a slave to real sunga e ki koi ta ba to e mohon right kinelo to internet na data e ma lo se right kinelo web 2 awang to e hon right kineta a hi wanga to through some control government agencies in a control ai wanga zo web 3 awang so nobody control, we are independent heta so hi acho globalization ta hung na dinga tu web 3 hung ngai hi web 3 ran na dinga tu hi core coin hi hung ki mang di chu chi ya chu crypto jo si adinga ama ho crypto adinga chu center hung hi ding hi chi centric hi ding hi ki ti lo na chu chi core coin ji chu ale ton hi chi neo kha ga vele han core iteration of technology purity then compromise ati chu until final synthesis. Crypto history follow a pattern first rudimentary, get fuel development, kindness, a fire of innovation. Then, in order to scale development, pragmatically compromise are made. That is until those compromises are no longer necessary. Eventually, a solution arises, synthesizing the purity of the former with the practicability of the latter, purity then compromise until final synthesis goal, then fiat until Bitcoin, wave 1, then wave 2 until wave 3. Now we present the next iteration of this pattern Bitcoin, then Ethereum until coin core atitas. Ya hichi cha se hi zo wa ka se zo se zo iteration of technology ki zo anga na umlo hi wa nga zo hichi hi tu a present na future a hong ki mangding hichi theng tho ta thil khat hin bol do na dinga chu technology man ngai chu chia chu purity then compromisity payment system a dinga yong chu gold coin ho na ki manga chu a chu paper currency hong ki manga paper currency yong safe hi lo ya chu to he digital currency bitcoin hong ki manga chi bitcoin ying yong chu use case na lo ya chu ethereum smart contract ho aje to smart contract iti tengle nang jong the benefit Video you also Zoom meeting benefit ko and the me mina third ko party he. also benefit Kilub both do the ta party are kilub ta benefit sana tonight bodum lo. a mutual understanding tina a Kilub mutual do. Ni pinlung ang understanding de between timin ne. two party means Min the cha lo da ko receiver yo and timin ne. the taker, they both benefit tina hicho smart contract nga so hichi smart contract nga hi literally it is impossible here hicho business tama chu ya le at least one party should lose tina hicho one party should lose in monetary term or uh, ama asset tama chu khat pa chon asset na chu a value low sam ai lo le monetary tama chu a value khat pa chu low si te ngai efficient mi ti a hele business ti a le only one party has benefit and the other party can benefit either in uh, value or either in the monetary value ahi lo wale ipyam khat alternative we a cho a benefit dinga cho business a hi mutual agreement ki ne ya chu ting la contract ki bol be chu ya chu hichi business ta ma hi se ya le hichi both the party benefit ki ti hi
literally achu impossible hi but with the coming of technology it is now possible hi aita possible hi lo na chi pi ham tele bitcoin is just store of value bitcoin is store of value available kine just like gold hi cho ai wanga to ethereum hi if you wala smart contract hi very much popular and very much liked by the or any organization or any investor on ethereum hi ade ham itela zo wa shi both the party benefit Ethereum ko na hi to open sea market, the most popular NFT market in the world now. To hi open sea market hi atren hi market dang yong tam ta na to. Ai wa nga chu hi chi open sea market na ho zong mi lim khan hi ahung popular la hele even become ho loi chu ting le ipiha footballer min thang ho hi cho mi tam ta Messi ho Ronaldo ho vel kon zong milim ho po ho a crore lin so tao in terms of $1 million a so to e pi bola so hami ti ale hi chi milim ho hi ama hi digitally ama ho hi embedded it cho encryption hi ai chamo ho digital encryption hi ya to hi chi image Elon Musk in aman ji ho hi chi NFT ti teng le non fungible token ki ti cho n khun non f khun fungible t khun token atito which is token hi piam tele token is a kind of instrument which is used for uh, a business exchange or instrument of exchange kitiveta which is token tin hai cho token is a kind of interchangeable kitiveta hichi ya to hi cho hele blockchain expand hon digitally encryption bolo hichi hi am ho signature ti ham very very peculiar ti ham peculiar means different hichi khat cha hi ki bang lo to hi cho ki bang de do ai mu bang wa hi hichi a digital ro encryption ho ya bon ta kan ki bang hi beta hi cho hi a value pa cho digital he chi encrypt ki bor am ho signature raw signature ki teng la ti teng la am ho na thil bor the now art o ai lo le craft bor now pa chi chu a signature ya he chi digital art ki ti he chi digital art wo ra he chi milim khat he na ji the ma la chi digital la chu na convert na chi na bola le he chi tun ama hen asset value ane chi asset value tu ipya ko na ki depend ham ti la total supply he chi total supply chu izan ham a total supply to suppose he milim ho bang he khat se hi ala averu to nangin open sea market na ku naga trade na he chi hi gas fee na pi market na naga koya hele mi ho so khat ni chun via winter de wale twitter status ham alo le biam am ho status a ki koi dinga chan cho wale $1 million bang nga na zo $1 million na zo ale he chi market fee ki ding ham am ho trade fee chu them khan pe ding 20% or 30% am athang pi a ke pe chu na pe ding chu ting transaction fee gas fee na pi ale around 60 ham izan ham khat dollar chu nangin na chan ding hai chu he chu open sea market na trading ki bol dan he ya open sea market na hi athang pi a hi a popular hi pi ham ite ale he chi bayan ki ti bay epkt tam he chi amo market chu alang pi a hi very much popular chu chu teng le adang dang ho yong chu popular na chu yong la lang pi a chu ya chu teng le hi chi nft hi ept ki bol ham iti a le nft hi anybody can create it chu hi chi anybody can create ya nangin na create no ma hi le hi chi account khat na ki hon ngai hi chi account chu na ki hona am ho market fee ti ding ham cha chon lu teng le hi chi market fee chu na pe ding cha chu market fee chu na pe a le nangin na asset ho chu digital asset ho chu zo milim hi ta ui milim hi ta nang lim hi ta lo le any xyz hi ta mol kang lim hi ta ep ta cho zo che chu nangin a price nangin na zo di ta chu he chi a price na zo chu hi chu floor price ki ti khan maintain he chi floor price pi ha metele minimum price chu he chi minimum price chu nangin create na bola na zo ting le nangin time consume na bol ting ai lo le nangin hi chi na create na ip ham
cost of the article ti ding ham cost of the product ti ding ham he cho so na ki khod ding na ki hisab to ding na time su lut to chon he cho $10 na sa am $20 na sa am open sea market ka he po any market na am ho market fee chu izat ham he cho recover recoup na bol ten ding a chi na pe ding a fee chu na pe ding a fee na pe jo ting la chon he cho profit chon nang na kila de he cho a chop pa chon ama chon na ta he cho man azo nom kina la nangin $10 ana zo ale aman anno male $20 yang zo the anno male $50 yang zo the hichi azo na pa to market value ta nangin na zo na pa to floor price kiti cha nang the creator when the creator share in the market floor price kitin tin hichi floor price su te ka khat banga crypto ICO hilole pre share rate kiti ta hichi pre share rate ho ta banga chu nangin hechi NFT a chu floor price kiti hechi floor price chu nangin set na boarding market na hechi gas fee ho to chun navet to din hechi navet to ding hechi gas fee ho a recoup zo tem na profit om na te ding a na zo ti ya chu hechi ho ta bang a hom the na ding a chu a hang pi a hi hechi Ethereum market he ki mangai chu Ethereum market he ki man ya chu gas fee a Ethereum ho na pe ding he ya chu min Ethereum he na sata aman chu to a he chi open sea market na he cho bang he chi ta live trading ho pi pyo ki bol he cho bang he chi na cho no ma le na to the am ho supply izat gong maintain he chi crypto pang ki ti ho yong he am ho he very very much popular chu chi crypto pang ki ti chi floor price ki tin tin chi floor price ama he 363 Ethereum Ethereum a ki cho chi 363 Ethereum na to ala Ethereum kana to ai $1,000+ ya $1,000+ into 363 to ga hisab da chan how much dollar in terms of million hita $1,000,000 lang hi crypto pang zong milim khat se chun hi million lang dollar amat tin hita to a chu NFT chung chang chu neu khat he thiam ta ve ta na to a chu NFT chung chang chu neu khat he thiam di wa hi in ton discussion bol le han chille di app club ki ti ho bang mun bat ki ti ho bang cho am ho market ya am ho on mi khanin club khara hi lo le mi khanin ama market ti di dan ta cho ama hot so ho open sea market na ki mu ho chi NFT ho cho na ki cho the ti nai cho ale ton hi open sea market na hi NFT trading ke bol ho hi athang pi amo ho hi stakeable yong ma non stakeable yong jo stakeable iti ting le ama hin hi benefit api tina hi benefit api chu ipi ham iti ale tu ai ho in te ka khat banga hi crypto pang ki ti ho hi stakeable yong hi lo mai the chu a price of tam banga ho just bitcoin ta bang a value bo ya ale athang pi stakeable ki bol the ho chu stake na bola hele new token market na kilan nai lo token ho nan pete be ta hi chu te ka khat ba BSC Binance Smart china ku athang pi crypto hi han lang NFT hi yong le lan san bolo stakeable khat na kil la kha ale hi chu na hin ko ki ba ana nei the na ti na chu chu stake lai chana so token new token ho nan pe dio ale a market in long apo ya hi chi sanga hoi zo an landscape ting le hi chu value niam dio dio ki ti ho yong omin tin chu ting le hi cha mutant app yat club ki ti ho yong he popular tho hi cho hi a hang pi a popular ho la hi a trading ho ve le chun cha the potatoes ki ti hi ama he market na to a floor price 1.27 Ethereum here amo market cap ko 329.7 here amo he to a loss chiu minus 83.75% aba na jolo bani kiti ko amo floor price ko
Echo na cho dinga le 1.27 Ethereum hiya amo ho trading volume chuting la market cap hi 329.7 hiya amo ho he tu lai ta hi downtrend chiwa -63.75% low shi wa jo to a hi zolo bani ki te hi floor price he chi amo ho digital signature khat ku 0.58 Ethereum so tiếng là âm hồ hi to ha market hi a trend chi hồi lại ta ya plus 12.63% up hi chom ho market cap hi total ethereum value a ho 320.15 value so tiếng là lady app club te yong hi am ho offer price 1.6 ethereum then total market cap ku 211 ethereum so tiếng le am ho market trading hi low se hi lai ta -10.26 adang hoyong chi tabang chun ve su su leo chun tabang chi so ke ya to ai sei nom chi pi hame chile ethereum smart contract hong hi lo na chu ai sei ya ethereum smart contract hong hi lo na chu ama ethereum blockchain na ko na chila bol the na khat chu NFT market anei pa hi chi NFT market nei na hi ethereum tam ta hi trading ki bol chi milim ho po hi mi house ho in ki chep na nei wa thila cho je wa hi ethereum total supply ku unlimited hi wanga ho chilanga hi smart contract ngai khuti chi jeng ta total supply akona te chi a ku ethereum ku I tabangin mining chi yong le unlimited supply hi yong le hi cho hen ne chai thu thu a hi vetang cha market khat se a 363 ethereum market cap hi ale trading ai zat che ding ham ti hoyong khui ga hi sa ma le ga hi sap leo chun chỉ tabang market he tam chu in simzo lo chu ale cho se chi hin ethereum smart contract nga hu a kind of one branch kitila khat he cho ethereum smart contract he chỉ tabang he bitcoin in nei lo ti nai chu bitcoin in nei lo ya chu bitcoin hu store of value proof of work itius to ethereum he le ama he proof of stake a hi lo le ama he farming yielding staking mining adu ada tam ta delegated proof of stake ho tai ti lo na he chi hi to open sea market na NFT trading ki bol ho hi khat hi ta ma dinga ho le smart contract no ya khat hi ta che ya chu cha thilung tap ta hong ki mang hi chi tabanga hi NFT tabanga hi adang dang yong tam ta ane hi chu ethereum in chi ya ko smart contract hi lo na vanulation a mi house on ethereum a de lo na chi hui ya te chi a chu ethereum sa nga hoi zo che dinga core hong ki bol chu core hong ki bola core in lo hi tabang market hi NFT an koi tau chu tun core chu na mo project chu ga ve leo hen he chi crypto pang ki ti ho he chi tam ta ho hen hung lut diu ta chu he chi NFT hong kilans ni le tun a white paper alui pa chu na ko ya tong don white paper alui pa chu na ko ya le hin phet do la chu cha project khat to open sea market na NFT trading Ethereum blockchain na kibol khat chu iga ve do chu example hi ya Ethereum ko na aga ti di dan ale tu e ho BTCS project khat ga ve leo hen tu NFT chung chang chu request ha ya tun ha ka ha pu pa sia nidang ting le thildang da ho chu sei ki do chin tun ha hi NFT chung chang he neo khat he detail de win ga sei leo hen cái white paper alui pa chun ga ve leo hen alui pa a chu white paper a chu NFT hi kichen ta ki chi chu chi NFT hi ama ho hin NFT ti ting le non fungible token non fungible token can be any type means stakeable hi mai the non stakeable hi mai the non stakeable ho chu just bitcoin type of value stakeable ho chu it can produce new token through smart contract or any kinds of staking nga ko na yong hi thei ti na so tun chulai hi ve leo chun he chulai he technology architect ti wa anoya decentralized financial engineering ti oracle metaverse pay fund defi NFT chulai he NFT ki ti hi ama hi non fungible token hi azowa Ethereum market na
trading ibolo tabanga chu hechi tabanga event tabanga wa chu NFT hin anne dita chu hechi wanoli shi na dinga blockchain expert ho in NFT an cm diu chu hechi he et popular da ding ham number 1 na popular hi hellang hi jong le to open sea market ho chu atet pha ma di ti na heta chu hi a chu tu hechi NFT chung changa hi stakeable jong hom ding non stakeable jong hom ding hi cho cho NFT khat na claim na dinga chu he chi core coin ho ngai di chu he chi core coin khat na ne ya yong le NFT zan ham khat nan claim di ti ngai chu tu white paper ham e pham khat na kasim do na chu pham ti ale core dao a hi lo le hi chi core coin choi jo se hi avatar khat chi an nei di he ti hi chu tu ma sanga core dao ten developer ho invite an bolna wa chu chi invite an bolna wa chu ep sevam ti ale avatar khat chi chi core holder ho hi khat chi hung ki pedinga hi ti chu chi chei hon core coin na in claim diu chu chi avatar chu ep ham ti ale avatar ki ti teng le te ka khat banga chu mi hemin thagau ki ne chu chi thagau ta banga chu nangin blockchain technology a chu hi chi avatar ki ti chu avatar ki ti chu nangin nang khela na hin tong ding tin hai chu hi chi avatar ho chun nang khela na hin to di ya hi chi nang khela hin tong ding chu digitally image digital encryption ki ti chu hi chi digital image sai lo digital encryption chun a to ding ho chu smart contract artificial intelligence a hi lo wa le staking mining farming ki ho nang khela an bol da chu hi a chu hi chi digital li a hi chi avatar khat nei the ki ti chu to na he talo chu ya chu nang khela thilan bolding nang khela he chi NFT market na chu hung ki pe di ta he chi chu in ko wa he chi se sa yong ki wa na te hung ni ta ya chu hi chi project ne wa hi po i ti he chi NFT ayong chu knowledge nei ngai NFT hung ki lan sting le i po ya hung boi dio ya chu tu knowledge nei lo wa mining ball hoyong hin knowledge in nei tho tho di ta chu zoom meeting a hoi tai zawa abana participate bolwa he chi hi neklet lu hila phata chai bolwa le NFT chung chang ke man ka het chan jong kan hil diu adang ho sar tong don hia adang ho ya het chan hung ki hil na lai diu he chi chu NFT chung chang adang ki se hi jong le to hi NFT chung chang he knowledge nei khalani jong le athang pi knowledge nei lo ngen hi je chun hi chan chun chai tau tin abana hi bi sombo ne tawin topic dang discussion ine be no wang hi chana hinga adiu tam tu ni adinga sar tong don in na pha ki la tale chun phan te ke pha chi chan tan che ka gi pa tu tua hi chu dong nom num bam na ai lo le abana continue di ham ai lo le ep di ham na Ang ro ini ma khen kim do nom nei vam pitiam do nom nei wa le nan do du ha bula kan ngai ta lo ji chung ki do di ang pa he thi ta lo to sar nang lo ni information api zo se chu hoya ko na mana jil do mo ham sei tak kaza he hen tha se khala sar nang lo